Dini hospital puskango masa Tibramothani MLA jebabe tini GS Bipin Debormana hamia saka bole bo jagani phaikaba sara Tripurani borok siu boje 2002 rogo jebabe CPM ni ejen nungui melar mat ni ejen nungui CPM no sarkar asugri mani tini bini poribaro bo jagabo tongpai tini sana tangkai Tibramothani MLA MDC rao bo poribar ni phai abobu jongbu siu kaisa be kaisa khalaina thangkai kai abo tungbu proman rimano ar jongtaibu tonguje puskango tini Pradhan Mantri ain tubui tongo jara criminal record tongnai eba jail klainai rao borongni je kuno MLA MP bacha khaikai bongni membership haris thanai ADC election gone oi tongo borongni yathek yaphani ha kumaru tongoi tongo jong taibu chung nogoi tongo borok 15 ta jaga borongni ADC seat je 15 ta hamyangoi thangka o hamyang mo seat ni bagai borok probari bu machungkha borok abo sui declaration rekha 15 ta seat sab thanai kinung jodi tini election khai election ni bagai probari rina nango kintu jodi erokom jodi probari rina nango hingkai bo borok 28 ta seat no rekhamu kintu 28 ta rilia borok 15 ta ri kinung 15 ta sini ni yago kuringui mane nobi tongkhai kai abo tamus wansu sinai 28 ta ni bisingo ni ADC प्रशासन आसुकना थांखाय कारो 15 टा जेखे फुले नांगो किन्तु 15 टा से बंगनि यागनि कमाइसे तंखा तिनि बरंनि वानसु मुंखा 2026 तिनि मुख्यमंत्री मानिक साहनि नेतृत्व बराव जुटंगै दे पासा लाइमे यांगनो तिनि BTC नि जेबाबे इलेक्शन नंगो सेइबाबे दे अंगनो अ जिनि